Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Nithum o Mizoram Legislative Assembly pakuana thutkhom masaber chu voin khan tiamchin omlovati top ani. Chief Minister Pulal du Oman SEDP zirtir tu te chu sarkar kumkal mek chungan thokanga abak chu Education Minister in angai tu do nati. Rampuma irong bona gas LPG chu vaibel chu somtum bakhat point paruk pali man mek ani. Parliament in hi thutkhom chu Lok Sabha security himtok lowa opposition ten an pu awangin rorel theilowa siam ani. Nithum o Mizoram Legislative Assembly pakuana thutkhom masaber chu voin khan tiamchin omlovati top ani. Speaker Pulal bi exam hova voina session nithum na chunjom na deputy speaker chu tu omlovin kolasi bial tu MLA Pulal famki mathan ani a. Nimena House alar sap tu sei chunga lom tu sei na motion Champhai South bial tu Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga pulu chu sei howani nuwa pass ani. Voin session a hian member Louis Pulal bi exola suna hun man ani a. House Leader Pulal du Oman awi thule ansun thua soya. Opposition Leader Pulal Chana Maral te INC Party IO Pusingul and Chungle BJP Group Leader Dr. K. Bates wote point Pulal bi exola anu ithute. Aboral chu ramtana chana na satak ani thuan soi ani. Pulal bi exola hi February sompakua sangkhas go somnga paruka te khangkhua apianga. Kum sangkhas go somsari pasari anu puyaneya. Thiamna lama chuan BA ani. Sarkar na thok thina. Kum sangkhas go somsari pasari tanga somsari puka chung PWD a LDC na thoka. Hemi chung hian administrative officer a ainzia klinga. Sangkhas go somsari pakua tanga sangkhas go somret pali chung AO na athoka. Sangkhas go somret pali tanga somret pasari chungin Delhi Mizoram House a LO ani. Sarkar na bansanin politics a aluta. Indian National Congress Party zoma Congress chalaya General Secretary ni thina. MPCC a executive member ni thina. Kum sangkhas go somret pakua tanga sangkhas go somkua pakhat chungin All India Congress Committee member ani a. Heng hun lai hian AICC member no pangber ani. Block President le Political Assistant to Chief Minister ani thina. Sangkhas go somkua pathumin than puya ko hai bial tanga thantin ni a. Political Secretary to Chief Minister ani a. Sangkhas go somkua poriat April tha Minister of State ani a. Forest Department le Soil Department ain kol ani. Kum sang ni somni pani khan ain social trana kumin November ni hnia chuap cancer ni ti hriatani a. November ni sompali jing dali le mini somni panga athi ani. Chief Minister Pulal du Oman SEDP zirtir tu te chu sarkar kum kalmek chung an thokdona abak chu Education Minister in angai tu adona ti voina opposition leader Pulal Sanamral te zona SEDP zirti tu lak te omdan tur chungchang achan ani a Pulal do ma chon tuna sarkarin thlai chilene tura sum adale healthcare sum barul na tura sum pek chu SEDP sum cheng vaibel che za somnga tanga manani thu soya thlai leinan hian cheng vaibel che za somle healthcare sum barul na atan cheng vaibel che somli manani ati ral tan chungchanga zona sang Pulal do ma chon sarkar lai pui ho tu tenen anin bia a ral tan te chu Mizo te ni in enkol sunjom ani don ni na soya electric bill anti pungdon lova bill ba ni antum velo ni na soya Development Bank po kalpi antum ni na soiboka Boundary Committee andin dona MPSC thuam chakin MSSSB in exam abo sai mek zo huna an thiat don ni na soibok House Leader Chon Autonomous District Council huam chunga minister anam lo chungchanga zona changin Aizawl an thik ni na langa sit khat chau petu hi Aizawl thik lo se ADC area ZPM chaktam lo ma se an ngai sak don ani ati sarkar na thok lo hren sak antum lo ti soibokin lo tlem le na hnuai hnung zok thokte pek masak antuma anin tiamang ngein anda a erukna atakin andodona excise act siam thatan tuma right to public service act chu department tin mang turin anti a biometric attendance system chu pisatina man antuma bultan nan secretary in an mang don ni in asoi Health Minister Pilarin Puichon Social Security and Policy atangin mithi ruang phur sarkar namo aladonati he thui voina Mizoram Legislative Assembly session Health Minister chon soya MLA zongjong tele MLA lo ni to thin ten hei hi har sana len tak an to thin ani thule hei budget a revised estimate an tel ngal tur thu soi ani Health Minister chon healthcare chungchang po voin session a hian soi chuakin ZPM sarkar tu ka finance changtu Chief Minister chuan cheng vaibel che somli ba chu
aru ngal thu soya hemi bak ba awmani point an pe ngal zel tur thu chief minister ne na changa hriatani thu soya healthcare scheme thaber chi siam na turata na drafting ata tran ani to thu pilorin pui chuam asoi bok ani Commerce and Industries Minister Puya Fraudinglen chuan MSME cell niza chunga nei ani thenan malak mekani ati hethui voina assembly chut khoma Commerce and Industries Minister chon soin bana kai policy an nei noya industry lamti changtuna tura action planin an chunzom donati a MSME cell chu state dangten an nei do vector line Mizoramin ala nei velawani ati a Mizoram poina nei ve nge thin atan thok tu tur lakbel chuang lovin MSME cell lian tak nei turin ma anatan ngalani ati a puya frauding na chon sarkar le scheme reng industry lam hoide chu MSME cell ne na in thunjam vector anil hlom ti asoi bok minister chuan mau chungchang soin Mizoramin bamboo resource mapping ala nei lo thule chumi nei tur chuan ma anlak mek thu soi baka an policia inziak lekhapuan siam chona mini paper mill chu hand holding noya Mizoram pui sing chung ezon atana bot sai antum thu asoi ani Mizoram Legislative Assembly Pakwana leader of opposition Pulal Sandamaral te chuan Voin Khan Assembly Secretariat Annex building apisa alut Pulal Sandamaral te chuan opposition leader din mun lu thei ko pa thlop tu MLA anei tling chu lomomati thu soya hedin hun hi awmna tura pathianin aruat ani nge be sei thule ramle mi puitan sarkar khalngi tura thei top chu atum thu soi bok Mizoram Legislative Assembly a hian leader of opposition tlingphak turin MLA som talin leader atana anpom ni angaya kumsom panga chungzet leader of opposition hi nei aloni to lowa Pulal Sandamaral te leader of opposition atana speakerin appom na hin min khan Mizoram sarkarin hriatirna ati chuak ani Sarkar dan dinglai the Mizoram Salaries and Allowances of the Leader of Opposition Act 1999 in atalan danin Leader of Opposition hi hloli hamthatna cabinet minister tlukpui ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Rampuma erong bona gas LPG Viable se somthum pakhat no somrukpali manmek ani Head Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas Armeswar Telechon Lok Sabha ajeka zona chhang ta langa ram chunga LPG man zinga za samruk hi rampona tanga laklu ani thu soin LPG man po khovel hun dangami nen ain kai noi vekani ati Union Minister chon LPG man hi thunun turin sarkar chon thei to pachu ati soin nikum meni samhip kata tang khan sarkar chon Pradhan Mantri Ujjwala Yojana nuai LPG cylinder pakhata cheng zani zel subsidy apek thu tarlang bok ani Parliament in hi chut khom chu Lok Sabha security him tok lova opposition ten an pu wangin rural thelova siam ani Lok Sabha chuan tum ni in khom ti to pan in hnuwa voin ta dar thum khan chut khom le ni a September birthday chuan Union Home Minister chu niminama Parliament security paltang ni chungchanga thu chu siama ataka che chuak turin an phu ta heminu hian rural in khom chu chunjom thei ani lo wangin voina tan ti top ani a Raja Sabha po hetiang deuh che hian rural ti boyani a opposition member TMC MP Derek O'Brien chu chairman Jagdip Dhankar chuan anung changmoi lo wangin a suspend ani Global Partnership on Artificial Intelligence Summit chuan New Delhi Declaration an pom he declaration a hian members of Nipakwa chuan ziakin an pom thu an ta langa Union Minister of State for Information Technology Rajiv Chandrasekhar taran danin indemna hian artificial intelligence te chu healthcare le agriculture man tangkai an rela artificial intelligence sungchanga GPAI chuan khovel chimlam global south ramte na hlongna an tangkai pi ve thine tura remchang siam sakle khovel harsna sang chin falna man ro tangkai ta na man an rel bok ani ni thumo GPAI summit hi December ni sompa nia tanni in voin khan khar ani Chanchinthar serti topna na tang pui ni thumo Mizoram Legislative Assembly Pakwana thutkhom hasaber chu voin khan temchin amlovati topani Chief Minister Pulal do Oman SEDP zirtir tu te chu sarkar kumkal mek sungan thokanga abak chu education ministerin angai tu adonati rampuma erang bola gas LPG chu viable che somthum pakhat no samuk pali chuang man mek ani Parliament in hi thutkhom chu Lok Sabha security himtok wa opposition tenan pu awangin rural thailova siam ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani